Suropalo, Vidiatum, Itumpini, Manjaria, EPSLC, Town Area Committee Sengpon along Najitongun, the Penit along Asona Lam Nankiri, Bangkot, Suropalo. Asiladak, Manja Chike, a town ke, Lang Namelo Pulote, almost deep Chitok, Donsi, Singhason, Borjan, La Penke, Lumayong, Lanta, La Sison Taxi, Abujarta, Bataunta, La Si, Ward, Hodu, La So, Ward, Angkang, Apana Committee Parjap ini. La Si, La Pesasia Committee lo, La Si, non militum, militum Karbia, Anglong, La Pen Karbia, Taipanke, Isya Denjar, Opposition Si, Dokoklo, Jongsi, non Kewangi, Batai militum election tak contest dulu, Bonsita, Asabu Karbiatum, Angbong Pentame, Long Songbong Pentame, Dadap, Kichina Bang, Derchet, Itepojo, Long Sotingland Pigapot, La Masilitum, upgrade bomb lo, Sita, hiding it, it's non Kewangi, Kewangian and Kan, inquire a truck there, LA, electionally Tanilo, Alabang so long, who Pusilitum, Chipahai Dunda, Litum Karbia, Kaipan, Karbian, Long Pan Kirai, Hegima, La So Aron, Ekidun Longima, La So Pansitum, a sibling lo, La So Pansinitum Pini, that Aruarim that is Senkon, La Hello. La Si, Jongsi, Ilitum, La Lower Teng Pen, Jongsi, Litum, election, Kipatilum, Chipidum, Kepulutum, Ninkangle, Young Kepuitum, Kemuni at the Democracy Council, Litum Lesson Highway. State Hangle Punoi, Baupene, Rapisum, Homoisal, Madhanji Punoi, so Isiang Denglong Patini Potel, like elected at Tumsi and Unji. Ratum Kelaka demand Chaji, Lalo, so Chinisi, Nitumla, non Kevangi, election, Patidin G, the pen, again that, but do let's sit a man, Nitum, Kichra in that Hegapasi, Nitum Lasso, which is Sipon, Kidankon, Salam, the sea. Lalo Nili in Penmatel, Loke, Sinon, Nituma long in a ex candidate, no, Nitum Samosim from Mulo, along Tina, candidate Dunaya Polo, Sita, along to come to Pen, Ayoxi, Lomayong. Candidate Banka, Natom Namji, non MS Tobi, ex candidate, don't free almost even around 18, Langin Hang, in Egypt, Sapo. Pransi, Kadam Payrelo, Kadam. Elitum, Kadam Tang, itu election. PGP Tumbulo, Nangtum, Longda, election high hate, Pula Solam Manke. Non bang BJP tu ni ya head lo. Atepima kedam tang la MP election da litum constituency long cap ke litum hai lo. Jadi laso ke high party da litum cholo enjoy lo litum ken kedam litum leaders tu manda linche parong lo laso long constituency long cap ke high laso si cepaklang da litum dolo. Jadi ni lahir pelang dalam tu, non bangkela BJP tu dah ni hai hai dulu. Mana episode tu ke election hai hai pola macam. Pergi sialam tu telang lah tu, api curu ini macam BJP tu bangkela kedam tang town committee election. Lalu tu parti terkeret non parnita. Jadi town committee election ke lagi, so demokrasi orang tinggal lagi, atam kejurat lagi, dua nanti mati di. Election mangke, kita lah tu non puani ita election parti thake delo tam committee election mangke. Amasi tu ad hoc committee ke seng, tu siar jilo he. Kita lah mangke mana aron kali lah mangke. Demokrasi na tu damle lah so mangke. Jadi kecolim kali lah so jitu ad hoc committee ke seng mangke. Nasi election ke bibang sikimel lah tam committee election mangke. Nasi nilihin pe juniri lah. So tam committee election ke lah. Systematic ating bersih lah, so election parti di parti nang pup nilihin penjuru bila. Non lah, non kita bilang MLA, lah so kilik. Nari tum efisiensi aku ipen nari tum ini kecisik made angring tum aja haji kiranjian tum mas. Non kita di MLA election lah ke sorry ke misen di. Ate pimala kedam tang si elit ni tum kerlang le di. MP election होता constituency long cap के हाई लो non long खोले के हाई तेन Karbian lo mas council ke la PSLC su cari pande amasi ni tum ni rong pik bengela MLA ta dak long podo
densil be long trok le kita da Karbi Anglong East West Bank la efficiency bang si high MLA bang ke tapi di masa lam bang putek the bang ke kita da bang ke highway pula Karbi Anglong East West long bang ke efficiency party si la nang ke wangi la MLA election ke highway pula 100% la bang